Umayak man, Benson, anak ko. Oh, sumrek kayo na. Benson, anak ko. Umayak man, umutang iti kwartam, no, at tatanay. Nagsakit man ti tiyan ko. Kaano lay di inikan kayo iti kwartayo Awadin na, nagastos ko. Taing gatang ko iti agas ko. Apay ngagsakit man ang tityan niya. At naman siguro kinan nyo abawalan. Ay, diya mo nga rod maiwasan timangan iti bawal, anak ko. Makaramramanak nga midno ko. Kuyugan kayo lang na mapantay iti doktor. Tapno maamuan tayo no apay ngagsaksakit man ang tityan niya. Ay na, uray di nakuyugan ayin tanay. At dapay trabaho. Sayang ti aldaw mo no aglangan ka, anak ko. Sino nga rin ti kadwayo ngagpa-check up ngay? Naimbag no masangon ni tatang timang kuyog kada kayo. No, di na masangaw agpakuyog kak iti sa balay. Kad may sak ka ba ang lakmaw turay may sak. Mabitla nga rin, tekan kayo ti kwartayo na. Dolor, anak ko. Anay ko. Nini, anay. apa yan, nanang? Ay, Anyat nasakit kada kayo? Umunag kayo Ako, nasakit ti tiyan, kansikot ka. Mariga at anak amag na. Alala, ito gawyo. Hagyaman anak ko. Imayak ta umutang ako maiti kwarta manak ko. Pagpa-check up ko kuma. Apay, naibusan te agas yo. Huwag nga raw anak ko. Iso nga ay agsak-sakit man inti tiyan ko. Nalangaraw te nakgumatang iti agas yo. Inalayo te reseta ti agas yo. Ay na, siya kunti mapan gumatang. Diyak kayat amataktak ka, anak ko. Amaw ako mikom ka. Agpakuyog aktaw ken ni tatang yaon. Anya, malangaraw te kang kayo iti paggatang yo iti agas yo. O anya nana, nakadawat ka iti kwarta kadagiti anak mo? Wendar na, daytoy man nay, Inartista ak manon ida. So nga inikandak. Mayat nga rod, nana. Paadun ta day ta kwarta. Pagtriplyan ta. Ang mga nuad-adupay Sige nga rod. Pagpwestuan ta abandangay. Saan adito'y kalsada? Tamadlaw data dito'y. Mapantay jay balay may, nana. Uray tag may saak itay jay. Sige nga raud. Ang dumagas ta iti merienda ta dita store. Tama nga no mabisinan ta. Sige nana, tanay. Awan mamerienda iti balay. Nagapwam manan si ka Ernesta. Kanayon la marabyan ka. Ay na, di ka nagungay. Tada pa sa lubong ko kan ka. Atoy, inggatangan ka iti kamisita. Nangalam iting gatang mo ngay. Ay, inggatang ko tayo inted dagiti anak ta. Pagpa-check up ko kuma. Ang naimbaga anak mo ta. Iso nga, in market ko na. Anya? Anya ngay, nagswerte tama na indar na. Ay, awan nana. Awan swerte ta ita. Bumawi tanto inton maminsan. Lukas ta. Naabakan tay inted ko akwarta. Wan nana. Ay, agmalmalasaksa nga agay. Ayam itangal daw. Ay, sayang nga rod. Ano kasta? Sana bale, ta bumawi tanto manen nana. Ken sana bale, taadaing gatang mo iti sidaan nyo ken nilakay mo. Ay, wamukidi Nag-grocery akpay. Ken nakagata nga kitibado may ken nilakay.
Wen, iso adi kay maupupay nana. Taadaman tiyempo ang maabak tayo, adamat lataal daw ang makabawi tayo. Wen, ba't kedi angam kasanungay. Awan pagtayatan ano sumarunaw ta, na ikisapmutain. Agremedyo ka manen anana. Pasensya kan. Tawan mo't amok a pagdiskitaran iti kwarta. Naimbagkin ka. Taadaanak mo ng agsusweldo. Sana bale. Ta binulan nga ikanda kami dagiti anak may. Dumawat kayo kit di manen anana. Alala. Tamang panunutak no anya manenti ipambarko kadakwada tapno makadawatak iti kwarta. Pangusaran nyo manan iti kwarta, nanang. Ay, pagpacheck up ko man ni tatang yu tanay. Natudok mo ton iti lansa jay saka na. Ha? Ni, apay ngay? Kumusta di sa kanan ngay? Ay limtig nga raw anak ko. Kunak amapan kami ijay ospital ngam di na mo kayat. Taawan ka no ti kwarta. Mabain nga main amang ibaga iti kwarta kada kayaw nga anak may. Ay sus, ipantay nga ro di dya ospitalan at amangan no ag-infect di sa ka na. Ay madanaga nga ro danak ko. Agam oray siya klatan ti mangipan ken kuanay ijay ospital. Kabailak. Basta mangted ka iti kwarta tara maten may nga agpa-ospital anak ko. Naggapo ako ni Jay Balay da Dolor akabsat mo, Benson anak ko. Napanak di mawat iti kwarta na. Ta ipa-ospital ko ni tatang yaw. Natudaw iti lansa jay saka na limtag. Anya? Kasano ang natudok ngay? Diyak man amaw iti dayjay nga amayaw. Natangken tumo ngamin ti ulo na. Uray na sip-sip nga tila aramidon na ijay likod ti balay. Tila agmarmartilyo ti kukwaan na. Ay, anya ngay, natudok laki nga rudain. Esos, madi ano mabaybay ang dayjay? Isu nga raw nga ipan ko kuma ijay ospital anak ko. Ay, madanaga nak. Amang ano ipatay na dayjay no mabaybayan. Sapay awampay nakasaga na alungon na mait. Tilay bagbagayo mat. Ay na, sapay ada trabaho kita. Kuyugan kayo kung maamang ipa-check up ka ni tatang. Sana problema day ta. Takabaulak mo't nga uray siya klaang timang kuyog iti amayaw. Basta ikandak iti kwarta nga ramaten may tanay. Kurang jay inted ni kabagis mo. Nainayo na mo basitin anak ka. Tapno ada mo ikaan may. Kan sigurado nga adaw ti magatang nga agas. Kan amangan kit di pa no makonfine. Ala, mabitla nga raw, tekan kayo iti kwarta, nanang. Ay, lakay, agrupat ka, darasam. Nay, apay pagrubatan nak, papanak. Ay, mapantay jay lugar da kabagis ko ijay probinsya. Ay, natay ka na o ni ipagkaw. Anya, ni ipagbo a perlita. Apaya na tay, anya timpatay na. Naatake ka na. Iswada sa tama pantay jay. Kasanungay na iti dingway. Ay na, di mo pagproblemaan day ta. Ibilin ka o kadagiti anak ta. Isudan ti makaambaw iti day jay. Saan da masangaw, tada trabaho na. Ay na, siya ka unti makaambaw iti day ta kunakmait. Alan, darasam, agbalon ka iti badaw, agawid tantaw no malpas ti tabaon. Adto'y ti bayad may barok. Ala, dumsaag tan lakay. Maway, Ay, nay, kaslawan ba tao di tabalay da bayaw? Awan sama ti aglamlamay. ala, mapantan di tabalay da kabagis ko. Naipumpon sa amit ti umay talamayan bakay. Umay kaki din, kaanay, mapanon ti oras. Ha? Ay, ipag Ernesta!
Alalya! Nenay, asino talalya abirat? Kwa, di mo natay ka na abirat perlita? Anya natay asasawamot. Kakaiso na napigsa ka na salon na atak pailan. Malala, sumra kayo kay dinabe. Agyaman kami, ipag. Nakayumot gayam na ita, kabagis Ernesta, bayaw. Why no, naimbagman ta nakapasyar kayaw. Ay, uwan Tako namat nga may anatayon ni ipag. Anya na tayo sasawamot manang, awan mo timbang bagakakasta. Hindi na mo imawag ka? Anya, ay na, di mo naawatan dyan bagak Kunak, na tayo di kabsat ni ipag mo, kunak. Aniya? Ay, si Kamat Ernesta, tuling ka bakbakitan. Nagdardaras naman lang ay may dito yan. Nalasa na balin tapagpaspasyaran nyo mutun. Kan intay tumakilamay di takaruba atap no da serbitiyo umayaw. Agbati ka pa'y dito'y lakay, wan. Urayom ti pumpaw. Takababain mo't no agawid tadagaws. Anya, paparamngay. Inakitaan dagiti napanawan ta ding wan. Agsubli akto mo laan. Basta urayon nak, wan. Ay saan? Si Kanti agbatay ta siyak ti agawid. Si Kanti agbate, kunak lang nga rodan. Apay, di ka makaawat. Agsubli at mutlaan, kunak lang nga rodan. Tala, agbati ka. Iliwam mo, da bayaw, kun abirat mo. Kasano na maamuan dagiti anak mo, asaan apod no an hospital nila kay mo, nana? Ay saan? Tawan nila kay Kuya Balay may. Adda ije probinsya. Alang nga Rod, di kay madanagan. Tapaadun tayo, ti kwartayo. Isuro na kuma. Tapno, oray siyaklatan ti mang paadaw iti kwartak, iti online. Ay, saan nana? Narigat no masuro yu day jay. Ken marigatan kayon ama isuro, tabakit kayon. Alang araw. Ang jak pa'y lagaw awid ijay balay may. Tamangan numapandag iti anak ko ijay. Kan tila damdamagan da kanyak may papan iti amada. O sige. Umay kayo pa'y la dito'y balay nana. Awan problema iti dayta. Manang Dolor, awan mo't nananang kantatang iji balay da. Di magasak ta kumusta at kumanitatang ngam awan mo't tao. Ang mga no daday di ospital Jakmat nga rod amaw no sa dino nga ospital ti ayanda. No sa dino tinaka-confine na ni tatang. Awagak nga rod ni nanang ngam dya mo makuntak. Gusto ko man o da cellphone ni tatang. Ngam di namot ngamin amot ti agupirit iti cellphone. Agsubli ka man no malang bareng agawid ni nanang. Hay, awan. Naabak jay kwarta tayo nana. Nakimus. Anya. Apay ngay. Agsasaruno mo ti panakaabak maun. Adado mo ti abak maun ngam ti panangabak mau. Huwin nga rod. Mas dawak mat nga rod nana. Nalaingak mat ti kunak ngam. Hoy. Awan matlatta. Kahit kasano nga rodan ngay. Sayang jay na ipaahabak mo Sumubot ta nana. Amo kon ti aramidak no sumaruno. Amo kon ti teknik. Inadal ko anay bagket. Patsik nga iti sumaruno, mga bakakon. Agtriplenton ti tayata nana. Ay, pangalaan ta ngay manang iti puunan ta. Kat dumawat kayo manan kadag iti anak yu Oray, tati amuda kat ada ije ospital nila kayo mo. Nalaing kayo mo't nga kartista? Ay, makamu kayo nga diskarte. Ay na, anak ko maopera ni tatang yaw. Anya,
Anyat maoperakin ko na nang. Kan apa saan mi ama kontak te cellphone niyo? Nadadaan jay cellphone ka. Iso nga imbalang kun Ha? Bakit anyat maoperakan ni tatang? Ay, jay tiyan na. Tanaurnong kanon ti baton kakanat ti sakit na. Sa bali pa'y jay limtag. Asa ka na. Ay, dakal madan ti magastos anak ko. Sapay awan ko kwarta. Orayan dak ta sumuro tak iji ospital. Isa na anak ko. Ay na, mataktak ka lang no sumurot ka. Sa nabalay ta ka ba lakmait abantayan ni tatang niyaw. Hig mo kiideng ti kwarta no, ada itin mau. Tama pa na kaw nanak ko. Agdardarasak tanay, masapol ka no nga maoperaan ti amayaw. Sige, mabit lang nga na nang. Ikan kayo ti kwarta. Ngam sumaruno akto iji ospital. Nayunam ti itid mo anak ko tanay, kurang ti intid jay kabsat mo. Ay, una yan aya. Aggigidan matan ti sakit ni tatang. Isu nga raw, si jay amayaw anak ko. Ay, pag tinulungan nyo agastusan tanay, awam mo makukwartak nga main. Nalangarod ta kuyugan kayo na mapanay di ospital. Ay, sumaruno kayon ton itikabsat mo. Umuna akong tanay agdardarasak. Di ka pa'y mo nakadigaws ka nakasukat. Itid mo ti kwarta, takasapulan o na yun jay amayaw. Nalangarod mabit lang. Ang ibagayo nga rod ano sa dino nga ospital tayan ni tatang. Ta sumaruno kami to. Ay, na. Medyo dakkel ti puunan tayta. Iso nga dakdakkel ti mapangabakan ta. Lalaingom nga ruda. Tapno makasubutan iti adaw nga abak tadar na. Winana, danag yun ay O anya manang. Nadamag mo no sa dino abanda ti ayan ni tatang dito ospital? Awam ni tatang dito nga ospital, Benson. Anya? Kat dito'y matimbaga ni nanang nga ayan na. Wang nga rod. Imposible matulungan ta. Tagpada mo nga ospital ti imbaga na kadata. Ay na! Ay, kamaudyanan na, nangabak na mula ang gindar na. Iyaw! Wen na. Iso nga, orayan dak dito yuan. Tainak iruwar, tinapangabakan tayo. Ay, sumurutak mutdar na. Saanan? Agbati kayon, ta mabiitak lang nana. Ay, mabalinsa mo ti Jay Store. Ay, awanan. Nabayagan asaan da nga agpapakas out ijay. O sige, nana. Tama pa na ko, Wen? At dati inayo di tao $. Ni, tatang, naimbagan kayon. Ha? Naimbagan nga. Awan mo't sakit ka. Sa anak mo't ang nagsakit o noon niya. Ala, kunak man no maupira kayo ako na ni nanang. Anya? Ay, sa lawasaw di inayaw. Inyaw awan na kaya lugar da kabagis na. Kuna nangagsubli jay. Hanggang saan mo't gaya man. Di na pa'y gaya minas asikaso na iti dingon may. Nukasta, nagulbod ni nanang? Apay, anya timbaga na kada kayo ay Ay na, namin ano adin mawat iti kwarta ta maupira kayo kano. Ngam saan magayam? Awan kayo mga min ije balayo. Damo mi agpaysoan na ospital kayo. Anya? Ay nagluko kumot di inayaw. Impambarnak ka na kayo tapno makadawat lang iti kwarta. Ay bakitan nga ulbaod. Dila agbain. Sapay awan ije balay. Jak mamutayan na tatang. Taureda kami, inyaw awan na kami ije ospital ako na nakakonfinan nyo. Ngamawang kay mo ijay. Alya! Dito ilagayam ti pakasarakakin ka Ernesta. Apay nga da ka diti balay da di adar na. Anyat kukuam di tayo. Kwa.
Kuna na nga uraya, ngam awan mo tan. Ay, ginastos nan saan dyan na pangabakan may. Napangabakan nyo isay. Iti online Ada nga mintay tayaan may. Kat na nga ba, ang awan mo tan. No kasta. Di tati napananti dinaw dawat mo akwarta. Ay, Agsaw ka. Uy, lakay. Bakit tarnik ka? Adi agpampanunaw. Ay, Ala, agawitan. ay, urayok pa inidar na. Alaag, ti kwarta. Sana nagsubli na jay. Intaray na lakit din ti kwartayaw. Ala, agawitan ko na. No di mo kayat nga uludin ka ayawid. Ay, Ala, awid. ay, awanan. Nasibdot ka na unjay kwarta na pangabakan may kunadidar na. Agamay, kasladyak pa dyan. Intaray nan sa ti kwarta kaun. Gonggonam adang nga. Agasam na itang aramid mau. Maalampayan ti agulbaod. Gapo iti sugal. Di ka lagbain iti kastangar aramidaw. Mismo a pamilyam ulbudam. Agasam nga iti dinawdawat mga kwarta ka na iti anak ta. Pati sa kasawam, ibagampayan ang masakitak. Hey, Ita, mapagsisilpo kaun ti amin. Iso siguro ngayon panak ijabalay da bayaw. Tapno kampay iday na ospitala. ay, kwa, jay. Nakasalsalon at dataaw. Ng pagbalinam amasakit. Alay ko. Pagsipagol ka gailak ay. Deserve mo, ti masipangaw. Tapno agnakam ka. Agdatlatin san tautek mo. Iso ako lugak man. Alay ko. Tatang, gusto na ito. Di yun dang ni nanang tanibakatan. Bakitan ang saan ngagpampanunot to'y inayaw. Baybayan yun ni Nanang Tatang. Di yung kabilang. Tanay kasimot. Walang arod makukwartan. Ng maala na pala ti magisugsugal. Mala, di kay madanagan. Taikanda kayo iti kwartayo, tatang. Antoy, 2,000. At to'y matidwa ribo tatang. Kwartayaw. Ay, Ay ket, pagyamanak ano'y kandak. Ngamnay, ada pala utang to'y inayo kada kayaw. Baybayan yun, dayjay. Basta manipod ita, da kayon tikan mi ken ni Benson iti kwarta. ay, siyak ngay nayaw. Di na kadikan, anak ko. Ladingiton mi nanang. Ngam ni tatang latan ti pangtudan may. Taam muna asalimot-mutan ti kwarta pagbambanlugan may. Manang Biyana! Manipod ka ni Kabsat Malo, tintay dramang. Dear Manang Biyanang, maminanuak amaluko, takanayon dak nga itarayan dagiti pakirelasyonak. Banaga pagsangsangitak, kan pakaisi istresak. Rogyak man nga rod, ti agsalaysan. Hey man, lolo ko! Lastog, kuna na nga ikasarnak sa balimatin kasarna. Anya man tisang sagita maud si Kamalaw. Dayjay nga Sir Biliano kuna na nga syakti ikasarna nga man matgayam sa balimatin altar na. Nabiit kayo pa'y lang amin anagam mo ngam nagtalek ka adagos ken kwan Inaklon mo adagaws. Kat nagkarimat nga ron nga ikasarnak. Kuna na pa'y nga agbalay kami ije bagyo ta kuna na nga adalote na ijay. Kuna na pa'y nga gumatang kami itilugan mi nga van. Basta edit ko kano ti dayaw ko kanya na. Idinalpasan ti raya-raya. Nagpukawan nga kasla asok. Maala, pag nakmamday ta, namin adoon alinuko da ka. Ngam di ka maagnak-nakam. Takasanaw, tunggal adagarem ken ka, aklo na maadagaws. Awan pa'y napuutak a binasted mo, mate. Aklo na ngamin amin nga agarem ken ka, nga uray di mo maunay am-amaw. Kat ko na kano final day jayan.
Kunak no ison timang seryoso kanyak, ngam awan latagayam. Nagsakit dito yung amang mangyayari kanyak. Ala, adan tulat tamang seryoso ken ka. Basta di ka agdardarasudos ang mga klon kadagiti agaram ken ka. Paliiwan pa'y nga umuna, no talaga napudnudakin ka, anak ko. Ay, kayat ko tagbartak nanang. Kayat ko ti makalipat. Malaw, damag ko nga intarayan nakakanuman ng tinubiyaw. Pudno aya. Wen nga ron, ngam awan bibiyang mo ijay tatabantor. Pangaasiman, han mo nga na yun nante stress ko. Nabayagan nga binastad ka, iso nga sardangan na ko niya. Konsernakin ka. Nga masaak mo't lama kasingit nga agaram ken ka. No kasta apanawan nakatinubiyaw. Kaya't kang andingayan malaw. Kayak nga andi ngayon tibagik, tata. Hang ko nga kasapulan ti andi ngay mo. Kaya't mau, taintagbuya iti sinay. Ay, manjak, ninanang ko at awisamhan nga siya. Sikati kaya't ko akadwa malaw. Manjak nga ron. Sige, panawan kayon tani, adda pa'y papanak. Kunak man daw binastad mo ni Bantor. Sumanubli mo lata dito'y balay, anak ko. Ay, wan nga rod makapasuron. Basta ag-break kami iti ma-boyfriend ko, paspasan na matanti umay ag-aram. Imbes nga da kayo ti araman na takatawunan nyo. Ngam syakit din. Awan babay hindi dyan nga lakay. Ay, kasaritam iti nasaya at anak ko. Di mo pampabainan, tamaditi kasta. Respetuam lata, talakayan. Ay, anya nga tano padasak matima kay boyfriend iti lakay. Anya? Siguro, no ne tataban turti pa kay boyfriend hanak nga alilawan day jay. Siguro talakayan. Ken maysa, nakajakpatan ano kasken kati maasawa na. Ay, wen nga rod. Ngam, awan mat nga minarik na kanya na. Awan nga pulusumgar nga dut-dut ko uray maysa. Ikawan na? Nariga mo no pilitem ti bagim ang mga klon iti di mo mat ay ayatan anak ko. Ay, kaanon to nga tangay nga makatumpong ak itinapudno nga lalaki aya. Dumteng tulat taday ta. Basta ikararag mo. Kandi ka agdardaras. Taamangan no saan pa'y nga ita ti umno apanawan anak ko. Hello, miss. Mabalinti makyama mo? Ha? Ni, itadtala nga makita ka ito lugar mi Tagano ka? Nagbakasyonak, di tabalay daninong ko adaryo. Ha? Ay, kastaya. Wait, nagwapo mat dato yung nga tomboyan? Wan, tomboy laki ti datoy. Kas lalaki mo't nga pay-payso. Ay, siyak gayam ni Rio, ading. Siyak mat na malo. Nice meeting you, malo. Kastamat kan ka Rio. Ay, anya ti kayat mo merienda. Ay bagam laang, tag merienda taman dito yung store. Kakaysuna nagam amuta. Katuan Uray may sala nga biskwit kan may sa nga juice mabalenan. Sige, nana. Dua man a juice kan dua biskwit. Pakilis ng pailaang nana. Tanabatik ti walit ko ijabalay. Bayadak no madamdama. Day, unay day tan apabang lumalaw. Ay naumaya mo umanan. Nabayagadi ka nagbangbanglo Italaang manan. Apay, adaman ng nobyam. Kasta nga ka no ada nobyam. Umaya mo tibanglaw. Han ko pa nga nobyo, nanang. Ag-ar-arampay lang. Sino man ang day tangay? Diyan nga'y anak ni Tata Dario iti bunihag. Nagbakasyon ito lugar tayo. Day, di ka man ang nagdardarasudos malaw. Kita damang ano damang asawa na. Ay naawan, nanang. 101% nga single day jay. Ay basta, di ka agdardarasudos. Bayam nga agaram iti mabayag. Tapaliiwam ana imbag ti ugali na.
Ay, kasla kayat kon nga aklunan ni Rio. Anak kong kadayta, ah. No kaya mo manan ti agsangit. Alay, aklo na madagaws. Si ka mo ti agsangit. Saan mo ta siya? Ay na, awan to ti sangitaktasin sir kanyak ni Rio. Basta ti makunak anak kaw. Paliiwam anaimbag ti ugali na. Di mo aklunan adagos. Tanarigat ti mailawan. Nakitam di agar aram kinimalo nga anak mo, Lulet. Ay, sampay ata di maimimay dito'y balay. Ibagbagalaang ni Malaw. Tsaka amo no pangararman na iti anak kaw. Iti cellphone siguro Kaya ija istro ti pagkikitaan da. Kasta aya. Ay, Una yan dyan anak kaw. Imbag ano ba rupay dyan lalakay. No ngay adaman ka inagaw dyan anak kaw. ha? No kasta? Di mo amo atumboy di agar aram ija anak mo. Nay. Day na ba imbaga day ta? Diyak amo bantaor. Ay, sos. Bagbagam di anak mo. Ungtam no kasapulan. Apay, di mo kayat ti maadan iti apu ko. Kakayat ko Kasano nga ron nga agsikog ni Malaw no dahi ti pakirelasyonan na. Kan di da pa'y makapagkasal. Bagbagam di anak mo. Ibagam alalaki ti pakirelasyonan na. Tanong siyak, uray lakaya kon, makaputo takpay. Di uray lima tagbalintong apu kom no siyak ti pakiasawaan ti anak mo, Lulet. Nanang, inaklon kon ani Rio. Anya, apay nga nagdamag ka kumapay magaw mo na kanyak asa ka nagdesisyon anak kaw. Ala, hanak mo ton nga ubi nga basit. Amo kontar aramidak, nanang. Di mo amaw tar aramidam. No makirelasyon ka, tay lalaki. Saan ka tatay padam a babae? Ni Rio nga rod tilab ko. Pagan, anom ti lalaki nga inuluklukon na kamat. Kitaan nyo kadi, manon nga lalaki tinang loko kanyak. Nag-ado nga yung karkarida, ngamawan matinungtong palda. Tinudtudok dala ang datoy pusok. Sinugsugat dala ang. Iso nga man diyakon ti lalaki. May mayat siguro ti tumboy. Barbar ang hanakon nga masakitan. Kanuray no tumboy ni Rio kat nagwapo. Ado ba ti atiwan na nga lalaki Diyay lang busis na ti babae. Ngam ti taktakdan na katkasla perfect nga lalaki. Ay na, ijakab mo kang ka. Makaamo ka nga rod. Wan angamin. No anya ti pagragsa kakat suportaran niyo. Han nga kasta nga kontra niyo. Awan ag-apa tayo no kasta nanang. Anya! Ne, si kamat gaya Mario. Ala, sumrak ka Intag shopping, malo. Ang bye-bye sa home. Wan, gumatang tayo ti baro abado kan sapatos ta. Ay, kababain samat kanyam. Di ka kadiag babain. Taagayan ayat tangarudan. Agrubot ka tayong tag shopping. Nabatik madgayam tayo wallet ko. Anyahamatan. Sapay sagsasangaribo amin nakarga day chay. Ay, kat yung kabiit sublian Mala daw nan subliak pay lang. Ay, bumulodak pay lang iti kwartam, darling. Bayadak to. 10,000 pesos di karga yung wallet ko. Iso 10,000 ti buludak ka niya. Ay, awan matikasta nga kwartak. 3,000 lang dya iduldulin ko. Ay, mabalin siguro day dyan. Ngam panayunam ka ni nanang mo. Uray 2,000 ti panayon mo, mabalinan. Bayadak matlaang lumakaawid ta. Dumagastan to ijibalay, tadagasan ta ti bayad ko. Sige nga Rod, mabiit lang darling. Oh, anya ngay darling. Magusto ang matlaang, ti ginatang tawalit mo. Wan darling. Oray nalakang ngam nagpentas, kaslag balor iti ribu, ngam handa nga mo, 150 lang gayam ti balor na. Wan nga Rod. Katsi ka ngay, nagustuhan mo't lang ti sag ko 4,000 nga sapatos mo.
Ay, uwan darling. Ay, uwan. Intapay man. Mabisinak. Apay, ada kwarta mga pagkaanta. Awan matan na bati iti kwarta. Tainggatang ta iti t-shirt mo tinabate. Adam amok nga kinkuko iti pakanan. Mapantay jay. Ha? Akat, sige ang arod. Makaamo ka, darling. Sige, agbusog ka malo. Kanam amin na kayat mo, tasyak ti makam mo. Ala, nag-adon ti in-order mo nga makan. Awan pagbayad ta. Nakasarita kung ti akin kuko ditoy. Utangan ta pay lang ti kananta. Imbag no kayat na. Uwan, nasingpat day jay. Iso sige, mantalatan malo. Nabsugak malo. Ay, dito'y kapailangan. Ay, nakasarita bit tigayam kung akin kuko dito'y pakanan. Di ka pumampanaw dito nagtugawa mo. Urayan nak ngagsubli dito'y. Ay, sige nga ro, darling. Uy, apay ngay. Napnapanan nga tanday diya nga Rio. Diyak mata na si putan ti tinurong na. Adala ang tantay diya yan ti kahira nga mawan matan. Ag-awidaksan. Imununan sa matan nga nag-awid da diya nga Rio. Rumwarakit din ito'y. Oh, miss. Mabitlar. Apay, sir? Sa dino ti papanam? Ay, ag-awid ako na, sir. Taawan matan diya kaduwak. Intarayan nak sa matanan. Di mo mabalin ti pumana. Di pa nabayadan ti kinan nyo. Ha? Ni! Kunak manon na kisarita kanyam di kaduwak, sir. Kuna na ngamin nga mamuna ka. Kat utangan na kano pa itikinan me. Ay, diya ka mamuti ka doon. Kuna na nga agsublit ang mapan mangirwari ti kwarta pagbayad na. Ngamawan mo tan. Kuna na amabit lang. Ngamawan mo tan. Basta agtugaw ka dita, miss. Ngamno at da kwartam. Bayada mo tikinan nyo. Ay, awan mat nga rod kwartak, sir. No kasta nga rod, di ka pumampanaw dita. Agtugaw ka lang dita. Urayan ta ti panagsubli ti kaduam. Makaturturog ako nga gururay itoy. Ayan na ngayon na dyan nga Rio. Ay, Oh. Agkapi ka ba, miss? Inyagan kay ti kabem. agawid ako man, sir. Tani, sumip nga't matanan. Sana mabalin, miss. Urayan ta dya kaduam. Taimbaga na adi ka kanu papanawan aging ga adi agsubli. Anya? Ay, apay, mano amin ayati bayad jakinan me. 2,000 amin ading. Nada ko makwarta ko ray bayad akon. Ngamawan mat ngamin. Ay, agawid akpay atay nakpay agala iti pagbayad ko. Saan na mabalin? Anyat amok. Amang ano di ka mat agsublin. Ay, agsubliak, sir. Promise. No kayat mo, duata ang mapaninja balayo. Ha? Ay, mangipas pa subuday dyan nga Rio. Ay, sige, mapantang nga ron iti balay me. Pangusaramanan iti kwarta aya. Tay dinawa mo iti agsapa ngay akwarta. Ay, basta mangtit kayon iti 2,000. Bayadak tumatlang no damanan mapurdiyaak. Darasan nyo tani. Ag-ururay di pagbayadak ijarwar. Mabiit lang arod. Nay, anyat sang-sangit ang malaw. Ikan sama na naturog idirabi ay. Naalingag kong agsangsangit ka idirabi ay. Sa ita, agsangsangit ka pailaan. Manjakon nga talaga, nanang. Manjamon tay. Tiag ayat, ah? Ah, Agpapadamot gayaman namin nga tao. Lalaki man wano babae, manangal lilaw matlatagayam. apay aya. Bulbulas tong na dyan nga Rio. Awan matgayaman ito'y lugar tayo. Nagbiyahe ka nun nga nagpa-Manila. Tagtrabaho ni Ije Manila. Di na pa imbag-bagakanyak. Anya. Ala, sana balik tawan na pukaw kang ka. Anya nga awan? Kadno kinwarta anak nga rod. Ingatangak pa iti sa ku 4 mil nga sapatos. Kanjay intarayan na nga kinan me.
Anya! Ay naglukon no kasta. Apay ngamin nga ingatagam. Kat ko na namat ngamin nga bayadan namat lang kanyak. Ngampi manamat gayaman. Sa lawasaw da dyan nga tao. Ay day ka ngamin ti madikeng kaka. Tanaglaka ka ngagtaltalag. No adakid dawen-daken ka, itad mo maadagaws. Anya nga ita. Naimbag nga orasyon, nana. Adda ka din ni Malo? Ah, ay ada baraw. Ang asino da ka day? Siyak tagin ko ko iti pakanan nangananday di plaza, nana. Adda ngamin kamali iti listaan nga inted ko kenkwana idi. Ah, ala, mabiit la ang taya bakti anak ko baraw. Apay, ada pa'y kurang ko. Dayjay matan nga riyo ti singaram ano, ada kurang ko manong. Sana ding. Sobra kindi Adda sobra na 150. Iso nga umay ko isubli. Ha? At ding. Sorry no, nagkamali ako iti kwenta. Isublik to'y sobra 150. Kanti imbayad mo kanyak. Ni, apay nga isublim ngay. Basta isublik. Tama siya nakiti inam. Amok akwarta na timbayad mo kanyak. Alan, awata mo to'y kwarta ading ko. Ay, anan, kababain mata. Alakit din ading. Di kagbabain. Tamani po dita. Kanayun konti umay dito'y balayo. Ha? Impakada kon kininanang mo ti panang sarungkar kwa kanayon keng kaading. Kunana mo't, sikat ti damagag. Okay ka dila ang keng ka no sumarungkarak tumanan? Ala, apay nga sarong karanak. Basta, muam to, Malo. No kasta. Agar-aram dayjay asesar ken ka malaw. Wan nga rod na nang hanukon nga aklunan. Sigurado matla nga lokonak tumanan nang runak at guwapo. Kasla na singpa matilangana. Nadayaw pa'y. Madlaw ititigtig na ikan panagsasaunaan na singpat. Baka nga'y agin si singpat manan. Iso nga haanan. Adakeng ka day ta, anak ko. Kasla na singpa matilangana. Ay, uray man pa'y singpat na amin nga singpat. Hangko nga kayatan nanang. Awanan ti panagtalak ko kadagita nga lalaki. Sigurado ka. Wen na nang, nadidigra akon. Iso nga bastad akon nga dagdagus. Ala, ante. Agar-aram matan kanyak ginagaram kiniinsan malo. Asinaw. Jay agnagan iti Cesar. Wen, ante. Katanya ko matidakas na ngay. Binastad mo nga minimalo. Wen ka no nga ron, ante. Gani, insublat nakmatan nga inaram. Kasla na singpot mo dayjay alalaki anya. Wen, ante. Iso nga aklunat dayjay. Kursunadak ti ugali na. Agabay ka kanaw inton kasarja kasinsin mo malaw. Ni, asino nga kasinsin ko nanang? Di ngay Leslie. Ang kasaran iti mabiait. Kaamaw no asino ti mangikasarkan ko na. Ha? Asino nga'y nanang? Ni Cesar. Jay binastad mo ang nag-aaramkan ka. Anya? Uy, no kasta? Han nga mang luklok ko na diya nga lalaki? Ay, saan siguro Taikasar naman tandya kasinsin mo. Kat, kumusta nga iti ada asawa na insan? Kastoy, naragsak insan. Nakasingsingpot ngamin ni Cesar kanyak. Ay na, jak laing pagarup. Grabe ti kinasingpot na sika. Di na kaya't na pagtrabahuan sika. Kanaggagat at talaga. Uy, mayat nga rod ano kasta? Sige insan, tagawid akon. At dapay ngamin papanan mi iti asawak. Ay, sayang. Pinalos pusak ni Cesar. Kunak manumang lukluk ulang dayjay. Ngam sincere mat gayam. Ay, inaklon ko kumaidi. Siya kumatiin kasar na.
Nagsayang matanan? Kasta unay nga apal ko iti kasinsin ko ta nakatumpong iti nasingpet ken nagaget nga asawa. Kat aging gaita naragsak talatang agdandan na. Kat adda pa yan talo nga nakda. Masaya nga nak ngem awan maramidak. Basol ko ta pinaluspusak. Kat ita single aklata ta mabuteng ako na makinayat. Ngem na dapay siguro masara kakakas ken ni Cesar, mabali na makinayatak manen. Ngem kaslawan metten ti makita kakas iti nakiasawaan ti kasinsin ko. Iso na saysaya at lang agbakbakit akon abalasang. Ngem ti maylaw anak manen. Alakastan tuy gayem mo malo. Alaga kayem ditan tinagpatinggaan ti pakasaritaan wano kapadasan ni Kabsat Malo. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose para iti script kan drama to'y pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manen. God bless kada kayo amin. Manipod ka ni Kabsat Ansing sana pudno anagan tintay idaramay ta. Kastimanti ko na ni Kabsat Ansing. Dear manang biyanang, may sa kabalo, at damat kakabsat kong agpada abaak. Da kami atalo ti pagtarayan da ito ngay padramak ken ka akapadasan. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Unay matan ti kastoy amasangputan dito'y balay. Nakarugrugate. Nakawarwara, kaslawan mo't agigyan ditoy. Pasensya kayo, nanang. Nanay, busy tayo anak kayo. Diyak masamo tayo agdalos. Busy kang agbartag. Ay na, awampay serbim agnana dito'y balay, RJ. Di mo mo't dalusan. Unay ka ni nanang na ya. Di kayo ka di akong ulit. Kwarta yung mga kayo din, nanang. Awang kwarta. Diyak pa yung amin nagsweldo. Magraraman ka mga agsweldo. Kadi ka magtrab-trabaho. Ay. Uwang gaya man niya. Nalipat ang istamba gayang. Kunak mga opisina ak nana. Basta agawid ak. Masangputan ka na barta. Psst. Di kaya akong ungang. Tama na dahil pintas yun na. Alan kwarta yung mga hindi. Ay na, awang kwartak. Anda, yun wag pimpinsong kayo. Sana pang arak ti pensyon ko. Agtrabaho ka, no kaya't mo ti madan iti kwarta. Ay na, kasta kanayon ti aramid ti kabsat ko nanang. Kanayon ngagbartek. Kaslawan nagnanaw DJ balay, ta nakarugrugi mag. Kaslawan tao ngagigyan. Kasano, kajay la agbarbar ta ti araramidan ni RJ. Umayak ko maagdalos ngam busy akmet. Babasit pa'y ngamin dagiti anak ko. Kan pasaray agisursurak iti natang alakok no kwa. Ay, dayta ngamin ka, ta nagtatangkan ti ulo yu ide. Kunak nga agadal kayo, ngam sadot kayo mga giskwila. Adda kumamot trabaho yu itan akas ka dagiti daduma kakasinsin yaw. Awan nga rod nanang. Ngam anyangay, adda ditan. Awateklatan at igasat ko. Uray kumanubak nang magtinakyasawaam ngam saan mat. Napupobre pa'y ngam dataaw. Kasanungay alumong aw kayo no kasta. Nanang. Husto nga may nang tiwalong anak yaw. Da kayo lang ti marigatan. Narigat ti panagbiag itan, lerma. Nay, nagadumo dagita lablaba amon, rimeng. Nay, si ka magaya man ang anseng. Nakabakasyon ka manggaya man. Wen ang unayan nagadumo talablaba amon. Ay, wan nga raw da. Agam anusak Takababain mo no jak agunay dito'y balay ti kanakan tayo. Makikabalayak laeng dito'y. Wen angam grabe mo't dayta. Nagadu talalabaam. Dua abantay mutan. Pati nga min up ken ulas kas kada kortina dita manang. Inakas da mo amay. Iso akabilitan alabaak Ken sa nabalay tada mo washing machine.
Ay na, narigat latat aggaw-gaw. Tanadagsan na kita. Apay, manot isuswildudakan kaya ka ba, guys? Ay, awan manang. Talibre ka nga ron ti panagnaed ko kadakwana. Kan libre ti kanag. Uray man libre amin. Rumbang kumamot as wilduan da ka ah. Unay ka dagita tattaon. Gaputa kasta kalakit kita andan. Gaputa nagbaak ka na balasang. Alilaan da ka malaw na yan. Ay, ayos laang manang. Napigsaak pa'y mga agtrabaho. Ay pumanaw ka dito yan. Taumay ka nagnaad ije balay. Ah, apay, di kan agsubli ijay syudad manang. Saanan? Ipaabang kun je balay may ije syudad. Dito yan probinsya ti pagnaudak. Ta fresh ti angin ditoy. Ay, nasayat nga rod manang. Umay kag na di je balayan ah. Pumanaw ka dito yan, remeng. Berteng! Apay! Akin irek di tabumbunagam. Ay, nagawit ka mo't gaya manang. I-rake din San Sibiyaw. Ibilag ko kanaw. Kaanaw asimangpot ka. Idi na minsan nakalman. Manungay mo, titangdan mo ngagbumbunag iti irek. Awan manang, ta libre mo ti panagnaed ko di balay da. Na? Apay! Tay kalkalapaw mo ngamin ngay. Ay na, nawas out di nagbagyaw manang. Kunak atarimaanag inyo permit ni Insan Sibyo ti balay na. Isa nakipagnaeda kun akadakwada. Kahit di da kasuswilduan. Saan na masapol, manang ta libre mo ti kanak di balay da. Nalabas mo dagita tattao. Ikanda ka kumalattamot iti kwartam a. Ikandak mo ay ti pagmeriendak no na duma. Paghalo-halo kas jay. Ay pumanaw ka ni Jebalay da. Taw may ka nagna di Jebalay. Ha? Alilaan da kayo mo't unay. Nakakaasi kayo mo't akakabsat ko. Itatada kayon diti balay berteng kan remeng. Saan kayon ngagbalin ang nakakaasi iti balay dagiti kakabagyan tayaw. Hiwan manang. Agyamang kami tada ka apakikabalayan may. Ang kakabalay tayon nga kakabsat. Kuwan ah. Basta no anya ti matrabaho ditaw, agtitinulong tayaw. Kano adamakan. Saan abanat-abanat. Suruan tayaw, taginaw, ta saan tayo mabaknang. Wala manang. Sa anak mo't anarawag. No, ada may sakilo alitsaon. Umdasan kanyak dahit la. Ay na, dayta may sa kilo alitson, masida tayo dayta iti duwang aldaw. Ay, Ah. pasensya kan manang. Tanga isi ka tinakaadal kan agpinpensyon ka. Anong sanda kami apakanan Awan problema dita. Basta agkikin na awatan tayo akanayon. Ala, dito yan ti pangikan nyo kadagita, babaros. Ipaigid nyo paila dito, ya. Day, manang ansay. Apaya nagpabunag kay ti darat kan sementaw. Wan, taday paramid ko, Berteng. Katulungan da ka mga ramed. Datayon ti mga ramed tapno menos gastos. Isupay ti panangdan tayaw. Sigud mo ta karpintero ka. Iso datayon ti mga ramed iti daytoy. Agpatulong tayo magkidi iti anak ko Barang agawid ang tanay. Manuman ng aldawan na sana nagawa awid di sursurando ka anakam. Anya ti aramidin tayo ayan nanang. Agparami dakit talo a pansyon dito asidag ti balay. Anya, pangusaran nyo iti talopan tiyon. Kapangidulinam to kada kami agkakabsat Saggagay sa kami iti pansyon. Anya, ay, agkabaw kay samot ti nanang. Di kay pala natay, agpaparamid kayo ni ti kasta. Kahit, anyat kayat mau. Urayam amatay kamay sa kagparamed. Adang arod kwarta mapagparamid mo iti pangidulinam to kada kamay. Ay, ibat tiyandak iti kwarta Ay saanan? Patpatsam to kak. Sigurado mo't lapag bartak mo ti maitid kan ka kwarta. Apay atalungay. Katalo kami mga kakabsat. Babakit kan lalakay kami. Kasi mo dagiti baak akakabsat ko.
Awan mang tulong kadakwada no di siyaklaeng. Baak da pa'y mga road. No kaya mo mga ramid tayo mo iti parakan ka. Ay, saan? Apay, mataya ko na ya. Kasla maidaras ti papatay no kasta. Da kayo lang nga. Kadakan ka ano di mo kayat. Di ka kagyaman ta da libre pa kay dulinam. Siyak ti gastos. Diyan nga rin kaya't. Di da man iramaraman iti dahi tanganan. Kan ada pa panak. Di ka rumwar. Tumulong ka no kunak, tumulong ka. At damat sementeryo apa kay dulinan yun umatay kayo, nanang. Ay, jak kayat ijay tadayaw. Kan jak kayat ti adu ti kaabay na. May mayat ditoy, taga-abay kami nga agkakabsat. Sa bagay, adumat tanti agpapaaramid iti kasta. Nang runa dito'y lugar tayo. Kawana, kastanti uso ditoy. Wen, ngamsada la agaramid iti pancho no natayon di tao. Ngamda kayo, si bibiyag kayo pa'y laeng. Nagpaaramid kayon? Wana, tamakitak pa no anya ti itsura ti panchon ko. Maibagak ti design akayat ko. Kastati ka nga to na, manang. Wan, may mayat no medyo na nga to. Tapno saan da abad-abad-dekan. Kasano nga ti kaadayo na, manang. Ay di mo unay yadayo pag-aabayam. Tapno agahabay tayo to. Siyak dito akin ni guide. Jak kaya ti maiting nga. Takas la jak makaangas no kwa. Awan tumot angas tayo no may karga tayo dita. Ay, ayunan niya. Ang basta. Jak kaya dita nga. Si kantulat ta ditan, talalaki ka, berteng. Awan di adim ija balayo, lerma. Awam mat nanang. Di pa'y simbang pataya. Sampay nga road. Makalawas na dinagaw awid. Makapadanag mo da dya tao. No siyak, nairwama ko nanang. Adan to pa'y tay dandan ni makabulan santo agawin. Sursura na amin nga inuman. Unay mo da dya taon. Pagdandanagan na ti kabalay na. Uray ko mano'y baganan o sa dino tayan na. Awan mga min cellphone na. Ilako na mga min ti cellphone na. Wen nga rod Kanayon nga igatangak. Kanayon na mga ilakaw. Iso ajak ingat gatangan nun Ay, di pa'y lang amin mga sawa, bareng ang talnan. Asino mo ti mangayat kan kwa na ngay no kasjay mo ti aramid na. Sa bagay matkit di Ala, sumangpet tulat tananang. Di kay unay ang pampanuno, tapno di kay ma-stress. Adala siguro day jay ti balay ti barkada na. Nakasaganan ti pa kay dulinan tayo nga agkakabsat inton matay tayaw kabagis berteng. Wala ka ba, guys? Medyo dakkel mo tinagastos di kabsat ta para iti dayjay. Nagdadakkel mo ngamin nagidya pa kaidulinan tayon tao. Kastama nga minti kaya ni Manang Anseng. Tapno saan da kano amabaddakan. Wala. Iso mo tinaggastos di iso ti masuraw. Naimbaglaangan ta saan nagbaliw ti kinaman nagtulong ti kabsat ta. Pampanunutan na malat tapi man ti agbalin a masakbayan ta. Masyang ka na ta, tagpadatamot ngamin nga awan asawa na. Wen nga ron Di na ngamin sinublian dyan nobyo ka nagabrod. Iday, inururay ko pa'y mga ron iti manuatawan. Nadamag kulatan anang asawa gaya man iti sabalay. Malipod mo't linukunak ti kakaiso na anubyak. Diya akong nagaram iti sabalay. Ta mabuting ako na malukaw. Nalakay at mapasakitan. Nagrigat. Ay, nga ron kabagis. Agpadata nga imbate ay dagiti kaayan-ayat na. Ay, nagadaw akarkarina. Ngam awa maoray maisa at tinungpal na. Ay na, malagip ko man ang tinapalabas. Makalwaak manan. Lipatan mo tinapalabas. Nabayagan dayday. Bakit kang lakaytan? Isa pasutlangan tinapalabas na kita. Wun matkit di naipalagip lang amin. Diyak magawidan ti agluha. Ay na, Jedak kaya. Di manang! Apa nga ta? Ay, umay ka. Asit ganta ti kapsat ta.
Hanyat sang-sangitam manang. Imawag ni Lerma. Nasarakan da kano ti bangkay ni RJ ije mordong tirang tay ije balasew. Anya. Apay, anyat na pasamak iti kaanakan may manang. Dinangranda ka na. May tabunan ni RJ inton bigat, Berteng, Rimeng. Huwag na ron manang. Jak kaya't amaya dayo ti pakaiduli nanda anak ko. Isa makipagpakaasi akada kayo Itad tayon ti may sa pansyon ken ni RJ. Ay, katuon naman lang. Sana problema na ita. Anya titid ko. Jay kukwam Berteng, wano jay kukwam Rimeng. Ay, kumporme ay manang. Wen, kompormilatan. Dalawa sino ti umunan to amatay kada tayaw, kompormin tumag ti pakaidulinan na. Nalanga road. Pasensya kayon Jak mga minamnamaan nga umuna ti anak ko amatay. Wen nga rod biglaan magti ipapatay ti kaanakan may. Nag-order ka tapay ti arak. Rita, taray. Naibusan tin inuman ta. Taray. Nabartekan pare Berteng. Agawig ka din. Itulog ka ni Jabalayo. Madam na mapa. Agisat takit di may pare. Kaisura nagkita ta. Itala nagkita ta. Kalpasan ti adaw at awan. Ita akala kami na nag-awid ka. Ang sat takit na bayan ni panagin ni istoryara. Ituloy tanto tagin na istorya. Inton, saan ka mabarte? Pare. Na, amok ti sasawag. Nore na parte ka, ritaw. Alagin rin, ang siyata. Nay, nabartag ka mo, Berteng. Apa yan? Anyat nagbartag ka? Pasensya manang. Nagsabat kami kani Rito Abarkadak. Nagsat kami basita. Ay, nalahing kag pulusan. Nakangir-ngir-ngir ka. Ingkagugas. Rimeng, napanan ni Berteng. Awam manan dito'y balayan. Ay na manang. Manipod simbang pa ni Rito Abarkada na saanin ang matatao dito'y balay di kabsat ta. Nagkuyog naman di nagas ni Rito itay. Anya, papananda ka numanangay. Ay ka mapanmanan sumok mo iti arak Ay na, una yan day tao. Kakaisuna nagbalbaliwan. Ngam isublinan sa man ng tisigod nga ramid na. Lakit di Sama lang nagbalbaliw, edi nagpukaw ni Rito dito'y lugar tayaw. Gam itata nagsublen, rugyan naman na agbalin nga Berteng, kastam kadilatan. Inaldaw kang agbartag. Kaya't mo na yati matay adagos. Sana bali manang. Adamot na nakasaka na apakaidulinak. Adamot pansur kaon. Ay na, saan pa asigurado no adako kami jay. Tadudwa lang ang tinabati a pansyon. Marik-rik nak manang. Sakto mo na matay. Isa sigurado tayo may sa apakaidulinak. Sarda nga mong tagbartak, Berteng. Laklakayan ka lang arudan, naginom-inom ka pailaan. Apay, pangalalami ti kwartam pare. Nagadwa ka na yun ti kwartam. Ornong ko, itinapang ko nakitigilan pare. Yung mangibate iti pagpaaramid ko, iti pansyon ko. Lukas na tuladang mo't di kapsat ka. Nagpaaramin iti pansyon mi atalaw ng tuduan tayo na batay. Mayat kidi atigas niya pare. At least, saan to ngagproblema ti mapanawam a pamilyam. Wan mat kadi Alam, agpautang ka man pare. Ay, sorry pare. Jak agpapautang iti awan collateral na.
Uray lugan wano daga no iso. Ah, eh, awan bandaga kan lugan ka. Angam, ada ilakok kan kaparay. Anya nga dito nga ilakaw, pare. May bagang orasyon na naansing. Natayan niya amang ko arito. Ala, kasta aya. Apay, anyat impatay na. Nataki na na. Ala, ako makipagladingit ak. Nagyaman anak na na. At dangamin nasaw ni tatang kada kaming anak na. Nagatang ng kanutay may sa apansyon dito asidag ti palayaw. Nay, awang may laklako kang kuana. Ni Tata Berting kano tinangila ko na na. At nakasurata na nagpinirmanda. Anya, ay, ladingitak barok ngam saan ni Berting tinaggastos iti dayjay. Isungawan karbangan na mangilakaw, tasyak tinaggastos. Isublik lang ang timbayad damayaw. Ay, pasensyakan barok, Unay kamutan Berting. Anyad na pampanuno mo aya, takas na teraramidam. Sorry, manang. Laklakayan ka dag pampanunot. Imbis nga daw saram namatay ka. Ingka kay laklakon tapan tsumaw. Sorry, manang. Gapoy ti kasta ngay naramid maw. Jak ito dan jamay sakang ka. Kukwami lang ka ni Remeng. Apay na Dayta ti ganabam. Di ka nga minagpampanunot. Makamu ka maangag paramid iti pa kay dulinam taw. Ay na, manang anseng, ni Berting nga kabsat ta! Nakasalungay nga yan! Apay! Isumot la ajak marieng, di magaya magang angasan. Ay, tinasayat, itaray tayo ospital. Parang may spalpay ti kabsat ta. Natayan ti kabsat ta, manang. Naatake ka no. Kas malakan ni pari rito, ti impatay na. Ay na, Berte nga yan. Una yan, taimbati na kami mata nakakabsam mo. Sorry no na sermonan kay ti kalabas. Sorry kabsat ko. Kasanungay, manang. Ipausar mo malakan ni tay may sa apansyon. Kunang mga awang kukuha na ijayan. Ay ka, ipausartan atay maysa. Imon unamatan. Tinabati nga'y. Asino nga'y ti mangusar? Ay ka, no asino ti umuna kadata di iso ti mangusara din ko. Anya, kaasing arun tay mabati amanang. Awan to ti pakaydulinan na. Saan natamad siguro abaybayan ni Ler mga anak ko. Ganda giti na dumapay akakaanakan ta. Di damat siguro ipalubo sa santa maiduli na nasaya at kabagis. Katita bakante pay laang tinabati a pansyon a pinaaramid ko. Kat no asino ti umuna kada kami ti kabsat ko, iso ti pakaydulinan na. Ngam kaasi ti Diyos, napiksa kami pay matlaang hagkabsat. Kat ti pagyamana kiti apo, awan sakit mi. No addaman marik nami iti bagimi, gagangay la sakit ti saka, sikat kan basit apanateng. Kat no yat atidog pa ti Diyos ti panagbiag mi, pagyamanak launay dayta. Alakastan, tuy gayem mo, ansing. Alagagayam, di tamanan, tinagpatinggaan ti sabali manan nakapadasan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para ti script kan drama to'y pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami, Diyos tagninay titunggal may sa... Manang Biyanan! Manipod ka ni Kabsat Conrad san na apod no anagan tintay idrama itang. Kastimanti ko na ni Kabsat Conrad, dear manang biyanang,
Naglakaak nga gaburido. Basit labanag umdasan apakariribukak. Kat ison ti paka-estresak iti kastaunay. Kat apno nalawag ti amin, rugyak ti agsalaysay. Ay, anya matikas to yan. Grabe matikas to yan, mapaspasamak. Asino ti kasasaom, Conrad? Huwag magkadwam dito'y anak ka, tugaw ngam sumanao ka. Nagdakkel nga ro ti problema knanan. Anyaman ti problema mon aya, Conrad. Ay, si Jekyll din ko ah. Di naman paggatasan, di doang nga anak na. Ay, no kasta, naganakan tay kalding mau. Una nang, naganak idag sapa. Hanggang di naman paggatasan. Mabisinan na ganyan anak na. Ay, problema matikas to. Ay, gagangay na siguro, tada mo na ngamin ti aganak di kalding mau. May ruwam tumala siguro. Sapay ko mga rod ah. Mata na aganak ka talaga. Ang mga numatay na ganyan anak na. Sapay nagpipintas ti kulurda. Ay, hanyamat ngamin di inadan. Makapay-stress sa panunutan. Ay, subyak di kalding ko na nang. Diyak makaid na. Tanod di na pala kaya tapaggatasan. Inak gumatang ani ti mamadorda. Kahit kumustan di kalding mau. Pinaggatas ba't lang di inada? Saan nga rod? Isa pinagmamadur kon ada giti anak na. Kaya damat. Kaya't damit. Iso na lang tanagastos ti gumatang ti gatas. Sapay awan kwartakon. Pangalak nga tangay ti igatang ko ti gatas da. Sapay narawot da. Problema mo ti kastoy. Ala, mangtedak iti igatang mo iti gatas da. Tapno saan kan nga agproblema anak kaw. Ay, anak na nang. Ang kasanungatan nga, no, dumakkel na giti anak na. Pangipasturak to nga takadakwada nga. Awan mo't nalawa dagata yung pangipasturak. Ay na, di mo pala problema anday ta. Di pala agdama ti problema No, kasano ang mapagatas mau dagiti anak ti kalding mau. Baybay ampay la panunutan ti pangipasturam. Takno di ka mariribukan. Pare Conrad, gatang mamin ang nagitay tarakan ko kalding. Tana uma ako nagtartarakan. Kun awan pagpastura nang. Ha? Sayang, mayat ko maa. Ang awan mat kwartak pare hay may. Adda, agdiskitar ka pare. Sapay pasig ang masikog dagiti kalding ko. 5 ang masikog, kan may sa kalakyan. Gatang mo ni tinala ka pare. Tano sa bali ti pangilakwak, nangina. Awan mat paggatang ko pare. Utang mo na iso. Ay, diyak kaya't yung umutang pare. Tayo supaya pampanunutak da ita. Diyak lakit di maiturugan no kwa. Ay ka, ano sa mga road ate agdiskitar ka pare. Sayang dagijay. Masikog da pa'y amin. Kat naglakap. Ala, sige. Padasak tagdiskitar pare. Tatang, kwartayo man. Ambok nga da kwartayo. Ta adda tayo naglakwan nyo itinuang nyo. Apay ti kwarta, pangusaram. Paggatang ko kumay ti kalding. Nayunak tayo kalding ko, tatang. Anya, kunam ngawan pagpastoram. Ita gumata ka ba na ni tinayon nan? Agmula kiti sakate, tatang. Agmula ka pa yung kaumuna saka gumatang iti taraknam. Pautangan da kuno saan. Ibagayo, no, didak pautangan. Tapno makadiskitara kay tinaduma. Pagkatang ko iti materialis, di duldulin ko kwarta, Conrad. Tapasok atak ti bubong ti kusina. Adun tagtagtag. Alang nga ron. Saanan? Pare, Jaime. Pare! Oh, pare Conrad. Anya nga, agdan na diskita na. Awan pare. Nga malay, utanga ko. Sigurado ka? Uwan. Basta di naksingirin na dagos Wen, danag mo na ya pare. Magtulang ta. Nung di ka makabayad, subyak na kitikal dinggo. Sige pare. Makamunitan. Alang araw. Mabalin mo ayawid dagiti kalding ko pare. Akalding mo matay. Ay, problema mo ti kastoy.
Pangipasturak nga tanangay kadagiti nagado akalding kaw, nanang. Ay na, anak ko aya. Apay ngamin anangala ka iti kaldeng no awam mo nakasagana a pagpasturam. Kunak nga rod ngagmulak iti sakatay. Inak pala mangalay iti imulak. Nagmula ka kumapay nga imunaa sa kanangala iti taraknam. Ay. Sapay masikog na gaya kalding. Isa kat tsampay laeng idaa anak ko. Yarami idam iti balay da. Tapno da paglinungan da. Taano sampay ti agsakate. Adumet ti sakate ijabantay. Wanin ananang. Apay kaslag lulutoy arimor di anak tabakal. Kasla, nagdakkel marin ti problema naan. Ay na, problema na ti araramidan na abalay dagiti taraken na. Agbirbirok iti yero itay ngam awan mabirukan na. Orayen na matarimaan ti kusina tayo Sano maikat si sigo na mo baong, isunto sa rin na. Rasonos to mga desisyon na yung anak mo nga. Saan nga pampanunot no danduma? Sa intungkwan, agprobleman. Iraman na pa'y na taon, agproblema no danduma. Mala, awawatam ka din dya anak talakay. Amom matakas dya ti ugali na. Pampanuy-nuyam ngamin, iso kastay. Di mo ngamin ung tangkay. Kaasi mga raw no maungtan tagpasugnod no kwa. Sapay naglaka ma-stress dya anak ta. Isu nga aw-awatan ta kumalatan lakay. Samot ang nagkitikalding mo paray. Wan pare, nagigidanda anak-anak. Sagdudwa ti anak da. Nika, mayat na paray. Sure time ta sagdudwa anak da. Lagi tayo na duma. Sagay sana ta anak da paray. Wan pare, ang problema kamat no pangalaki iti ipakan ko kadakwada. Kamulmulak pa lang kami iti sakate. Ay, problema mo na paray. Kahit kasanaw, tayo bayad mo ngay paray. Makipagpakaasi ako mapare. Hulugan ko mati pamayak nagbayad. Ay, mabalin na ta paray. Basta binulan Awan pare. Okay. O sige nga ron, labasan ka pa itanay. Inakitaan, nung kasano ti pamayak iti balay dagiti taraken ka. Kurang pa nga mintin kabil ko ayero na. Adaan mo yung agumatang iti kalding nanan. Apay, ila ko maun dagiti taraken maw. Problema nga ron no pangalaki ti pagbayad ko kan ni pare Jaime. Masapol ka no ahulugak iti binulan ti utang ko kenkwana. Ikontak ta. Ang kaan anak damat. Mabalinan aya nga isina dagiti anak da. Ipasurutan anang iti anak da ama ilakaw. Inuutakon nga ilakaw. Taawan matlat pagpasturan. Problema lang. Kakaasi da lang mabisinan. Apay kay nga ila ako madagos dagiti taraken mo, Conrad. Awan nga rod pagbayad ka. Iso nga ilako kun kan awan pagpasturan. Naibusan tay sakati ijibantay. Awan maipakanan. Orayan pa'y kumado makil dagiti anak na sa mo ila ko. Tapnoan na ko matubaw. Awan mo't nga rod maipakanan, tatang. Iso nga ilako kit din. Problema lang dahi ta. Tsak kaya ti may stress. Tsak makaturog amang pampanunot no pangalaki ti ipakan ko. Nasakit ti ulok, tatang. Anya, nagal-ala ka pa'y lang aron iti tarak na no kastama laang. Basta ilako kon, period. Apay kaslag laladot ka manan, Conrad. Kaslada man problema maun. Nalakom dagiti taraken mo apag problema am. Ada ka di manan parikot mo anak kaw. Ada nga rod kamuro dito agong kunanang. Nagado apagtubuan na. Dito ipayayan ti agong kumit. Adan alimawa ti abot ti agong ko. Ta medyo limtag ti nagtubuan ti kamurok. Ay na. Umdas man daytan apagparparikot am Conrad. Basit labanag dayta anak ko. Dakkalabanag para kanya tanay. Ada planok nga armain. Ngam kastoy matoy agong kon.
Damot nagdakkel kamuro na. Kat, maan ano aya? Saan ba tamadlaw? Madlaw, nanang. Apay, asino ti armam aya anak ko? Ni Agustina ko mananang. Aywan, nasingpat day dya abalasang. Kayat ko aparaken ka anak ko. Asano nga rod maaram ko nga ikat kastoy matitsurak. Kababain, amang ano katawaan nak. Ay, saan? Negatibon to matadagos ti panunutam. Laki din, arma mount tap no makaasawa kan. Paimbagag pa ito'y kamurok nanang. Inak to arman no impulsen day tao. Ada ako nito ayan tiridaw da Agustina. Ay, kaslag nervyosak man. Apay nga yan kastoy. Oh, problema mat ti kastoy. Nini. Naglamisan ti takulap ko. Nyamat tayo. Ay na! Ah, Ay, naimbang orasyon, nana. ay na! Mangigkigtot kamat, Conrad! Apa nakatakder ka dito ayan tiri daw ngay. Sumra ka! Kwa, agtuktukak kumaitayan, nana. Apagisumat tarumwar kayaw. Agad sumra ka, Barok. Anyat gagaram. Ni Agustina kuma, nana. Ada ka day? Adda dita salas. Ala, umay ka. Sumra ka. Agyamanak, nana. Oh, Conrad, sigamat gayam. Agtugaw ka ah. Oh, pare Conrad. Ha? Ada ka man. Agtugaw ka ta. Agsasango tayo kada Agustina. Agi-istorya tayo man. Ada ka dito'y pare Jaime? Gagangay ti baro pare. Umay sumarongkar iti balasan. Ha? No kasta, agar-aram ka ni Agustina, pare. Nabayagan na pare. Di na mula kasya na Agustina. Jaklat na mapukawan, tinamnama pare. Sige nga, anya gagarang pare. Kwa, awan, umaya ko bumulod iti bigao Agustina. Ah? Ay, anya abiga o Conrad? Tay dakkel uno tay baset. Tay dakkel no ada. Damot gayam karibal ko kan ni Agustina tatang. Problema mat da ito'y. Ay nanak ko. Gagangay na. Tabalasan ka nga ron ni Agustina. Talaga nga adulang tanag iti agarim kang kuana. Tambalak si na pintas. Nagagat pa'y kan nasingpay abalasan. No ngay mapastedak, di bampanuglaang. Talaga akas na ti agarim anak ko. Kas bakan ni nanang mo idian. Adaw, dagiti aram kang kuana. Nagbabak nang dabaya. Kan nagtataal na. Kas makita mo, baraw. Sakti inaya ni nanak mo. Depende, iti diskarte na ita. Manjaksan? Na, Amangan no basta din naktumutlaan. At damot gayam karibal ko. Kat dayjay pa'y apari Jaime. Anyat laban ko kinkwa na ngay. Nabakbak nang ni Jaime ngam siyak. wala, nabisyo mo. Manugal, kan artag. Naimbag no kaya na Agustina ti kasya klase ti lalaki. Si kakit awan bisaw, nagagakapain, kan adama ituram. Iso adakal ti laban mo, anak ko. Di ka mapukawan ni tinabnama. Agaram kalata. Agyaman nak Agustina. Kunak lano basta din nak. Kunak no ni Jaime ti aklunam. Sikati kayat ko, Conrad. Ngamin, awan bisyom. Diyak kayat ti lalaki ana bisyo. Ay na. Pinaragsak na kiti kastaunay Agustina. Agyaman nak ha. Naggasatak mo tayo. Tak kinayat nak tinakapimpintas. Nakasingsing po tabalasan. Nagasatakmat ata kinayat nakmat, Conrad. Inton bigatan ti kasarta, Conrad. Apay akas la mariribukan ka.
Problema nga ro di maparti ababoy. Amangan no kumurang. Kan di pantalon ko. Nalawlaw matigayadan na. Saan? Ado dyan maparte ababoy. Tadamat isabat ni tatang ko ang maparte. Kunjay pantalon mo, talaga akas jay ti style na, Conrad. Naruam ka lang amin iti-fitted a pantalon, iso amay kawa ka. Ay, didak na takatawaan no makita na di pantalon ka. Ala, saan, Conrad? Unay kan aya. Saan man natila pagproblema am? Bastit laba nagdagit a pagparparikutam. Di mo ko ma-stressan ti bagim, Conrad. Nanang, kasano da ito yun nga eh. Kasarmin kan Agustina. Ngam di makalmutan tayo letag dito sipang ka. Anya? Apay, adalatag mo aya. At dangarod nanang. Kunak, ano mapukaw mutlaan. Ngam di makalmutan. Nagsakit na magnaak. Marigata na kamagna. Ay, ipuspun tayo pa ilati kasaryo, ano kwa? Ay, saan nanang? Ang mga nagbabawi pa ni Agustina. Kahit kabailam nga raud. Pilitak ananang. Conrad, nalpasan ti kasarta. Umuna arabi ita. Ha? Umay ka agintan ata maturog tan. Ay, umuna ka na maturog, Agustina. Diyak pa ngamin makaturog. Umay ka nga ro, tagid idata paylaan. O sige, madamdama biit. Ay, anyamat ti kastoyan. Umuna arabi imi ka na, Agustina. Ang apaya kastoy nga eh. Ang damot lutag dito sipang kaon. Nagsakit na makutay. Mabainak mo't ang mangibag akan ni Agustina. Ay, kasano nga taday tuyan? Maigid-gidan mo't ngamin dahi ito alutag mo't. Mga nanlakay, nakagao kamin kaninanang. Uy, Conrad, anyat mapaspasamak kan ka. Nagadayo ti na kay turungan ti imatang mo. Apa yan? Ada ka di problema? Awan mo't amok ama di nga inaramid ko. Luapa yakas jay. Limabas ngamin itay ni Insan Hildo diti balay. Sigud mo't apumampansin day jay basta makitak. Ang apay nga taadi man latim malyaw apulos itay limabas. Anya? Anya nga tati di na nagustuhan. Ada nga ta kinagura na kanyak. Kaninanang, uno ni tatang. Ay na. No di na ka pinansin, bye-bye am ida. Diyak nga rin makaid na amang pampanunot bakit. Diyak makatal na no damang gurgura kanyak. Nuguraan da ka iti di mo matam mo ang makagapo. Ay kat bye-bye am ida ah. Tinapatag, saan asika ti gumurgura. Ay, mandi ti kastoy ang mapaspasamak. Ala, mangan kayong tarumwarak. Inak man kasarita ni Insan ko Hildo. Damagag nanyat kinagura na kanyak. Tapaya limabas latan nga awan na pulos tagarina. Ay na, saanan? Bye-bye amon, Conrad. Makan tayo kit din. Basta rumarak bakit? Mangan kayon. Conrad, masikuga kon. Adanton anak ta. Ngun nga ron. Ti parikot ita. Kat no mapagadaldan to nga ta ti anak ta. Anyan to nga ta ti masakbayan na. Nasingpet to nga ta adumakal. Ang mga no nabisyon tao. Ang mga no natangken to ti ulo na. Kat agbalintukit ti asakit ti ulo. Maditi overthinking launay, lakay. Amom, parparigaton ti bagim iti kastangar aramidem. Jakmet ngamin maliklikan ti agdanag ken agparikot Agustina. Tinasayat. Agrobot ka man kit di. Ha? Papananta bakit? Basta, agrobot ka. Tada importante apapananta. Anya ka mo't ken Agustina. Anyat pagkit kita am kanyak. Bagtayt. Saan lakay? Saan mat nga amin nga umay agpa-check up dito'y kat bagtit? Makatulong kan ka daytoy. Amon ta,
No apay akas ta ti pagdaldalanam ita. Ha? Kayat ka atulungan. Taasawa ka kat nga ron. Bakit? Amom, saanan anormal ti kasta mapaspasaram. Isong agpa-check up ka. Agustina, bakit? Iso adi ka agong ungatuan. Para kan ka daytoy. Ay ayatan ka lakay. Iso nga ar-aramidag ti kastoy. Oh, anya. Naawatam, dagiti imbaga ti doktor kan ka? Uwan, bakit? Masapula tumaram dagiti intod na nga agas kan kawan. Kan surutam amin nga imbaga na kan ka. Uwan, bakit? Ay na, agyaman ako na kan ka. No di pinilit nga agpakonsulta iti doktor. Diyak la amon. Kat, kumusta ti Riknam? Nasayat mo't kan bakit? Diyak una yan nagdandanag. Ay na, agyaman akmanan bakit? Jack ilibak agrabe ti nagdalanak. Jack imbagarop anadanak matgayaman iti anxiety. Kat linablabanak dayta, babaan ti panarabay ti Diyos kanyak, kan syempre babaan ti suporta ti asawa, kan dagiti dadakkel ko. Agyamyaman ak unay iti Diyos, taimpay na kanyak ti nakasingsing putunay nga asawak. No saan nagapukan ko na, nalabit, nagtultuloy ti kasjay ang napasarak. Katita na saya atan tiriknak, kat naragsak kamin asa nga pamilya. Nang runa itataadan duwang anak mi, iti asawak. Alakastan, ti pagaya mo, Conrad. Alagagayam ditan tinagpatinggaan, ti sabali man na napakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose para iti script kan drama to'y pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, Diyos tagina, kada kayo amin.